Muraho neza, murakaza neza kuri Frank Rush. Uyu mwumva ni Frank, tuje gukomparizoninga ibihugu bibiri tumenya ngo barushanwa iki cyase banganya ibiki mwizi mvururu ziri kuvuga mwiminsi. Nkuko mubizi rero tugendeye ku buso, igihugu cy'u Burundi gifite kilometero 27,834. ubwo nibwo buso igihugu cy'u Burundi gifite. U Rwanda bwo murabizi ni 26,338. Imirwa mikuru rero iyo ni Kigali Rwanda. Duhita dukomeza kuri Bujumbura, umujyi ni umurwa mukuru w'u Burundi. Abo ni abantu bo mu Rwanda ukuntu baba basa muri public isanzwe, nabo ni abantu bo mu Burundi ukuntu bagenda basa muri public isanzwe. Twegereye tourisme yabo. Mu Rwanda basura ingagi, ase mu Burundi bo basura iki? Mu Burundi basura ikiyaga bita Tanganyika, kandi igihugu cy'u Burundi murabizi kiyobowe n'umugabo bita Evariste. Uyu mugabo niwe uyoboye igihugu cy'u Burundi. Naho mu Rwanda ni perezida wacu, muzehe wacu dukunda cyane, Paul Kagame. Leta twinjira muri military. Igisirikare cy'u Rwanda nuko gihora kiri organized mu bihugu byose. Wagera ku cy'u Burundi urabona ni igisirikare kitari organized, n'ukuntu iyo shusho ibigaragaza. Aho rero ni muri clean lines, aho ni imihanda yabo ukuntu imeze. Dore comparison n'imihanda y'u Burundi nayo nuko iteye. Duhita dukomeza ku muganda. Mu Burundi ntago bakora imiganda ihagije, urabona nuko umuhanda wabo usa. Gusa mu Rwanda urabona nyine ni ibintu bifite umurongo usa neza cyane. Noneho duhita dukomeza ku mashuri yabo, education zabo. Urabona iyo ni education y'u Rwanda, iyi ni education y'u Burundi. Urabona ni ibintu bigiye bitandukanye kure na kure kuko harimo akavuyo kenshi. Duhita twinjira muri leg cyangwa se umuriro wabo. Urabona uwo ni uw'u Rwanda. Duhita dukomeza ahantu mu Burundi, urabona ni umuriro urimo ibintu nyine by'akajagari utamenya. Twinjira mu bitaro by'u Burundi nuko, ibyo mu Rwanda nuko bimeze, mu Burundi ni gutya. Duhita twinjira ku bintu by'amafaranga nyine, currency y'u Rwanda nuko imeze. Ayo ni Rwandan francs, ayo ni amafaranga y'amanyarwanda, ayo ni amafaranga y'amarundi. Iyo sinzi ngo bayita gute mu Kirundi, ubwo umuntu w'umurundi ari bumfashe. Ahangaha duhita dukomeza mu bintu bitandukanye. Tukigera mu bintu bitandukanye turi busange ubwiyongere bwa GDP. Turasanga u Rwanda ruri hejuru ya 6 cyangwa se 8%. Noneho nitujya mu Burundi turasanga biri hasi ya 2 n'ibice kugera kuri 3%. Urumva rero u Rwanda ahangaha ruba ruyoboye cyane. Abaturage, igihugu cy'u Rwanda kigizwe na miliyoni 13, mu gihe abaturage b'u Burundi bagizwe na miliyoni 12. Indimi bo bakoresha hose hamwe, bakoresha mu Rwanda dukoresha Ikinyarwanda, English na French. Mu Burundi bakoresha Ikirundi n'Igifaransa. Urumva nyine baracyari hasi. Dukomeze rero, dukomeza ku bukungu. Mu bukungu turi buze gusanga u Rwanda ruri kuzamuka cyane bishingiye ku ikoranabuhanga, mu gihe mu gihugu cy'u Burundi turi buze gusanga rishingiye ku buhinzi. Ibyoherezwa hanze, mu Rwanda dufite ikawa, icyayi, amabuye y'agaciro nyine, mu gihe mu Burundi hariho ikawa n'icyayi byonyine. Duhite dukomeza ku bikorwa remezo. Mu Rwanda mwayibonye, u Rwanda ruteye imbere cyane, kabisa, ni ibintu turishimye. Duhite tugera kuri internet mu gihugu cy'u Rwanda iri gutera imbere vuba, mu gihe mu Burundi internet ikiri nkeya. Duhite tujya mu bintu by'urukerarugendo, nkuko nari nabivuze cyagiye hejuru. Ni tourisme. Mu Rwanda basura ingagi, ubukerarugendo buhenze nyine bugaragara neza. Mu gihe mu Burundi ni ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi bintu nyine kamere biraho. Duhita tugera ku isuku. Isuku nyinshi pe. Mu Rwanda isuku ni nyinshi, bagira ikintu bita umuganda. Mu gihe mu Burundi isuku iri ku rwego ruciriritse cyane ugereranyije n'iy'u Rwanda. Duhita tugera ku kintu bita umutekano, bimwe twavuze by'ibisirikare nyine mu mutekano harimo ibisirikare, polisi y'igihugu cyangwa se nyine umutekano muri rusange. Mu Rwanda umutekano ni mwiza cyane, mu gihe mu Burundi turaza gusanga udahamye cyane. Noneho duhite dukomeza mu ingabo, bya bindi twavuze military. Turasanga military y'u Rwanda ni igisirikare cyiza, gikomeye kandi kigezweho. Mu gihe mu Burundi
ntabwo ziratera imbere cyane, nyine urabona ko ari bya bindi usubiye nko mu myaka 3 y'u Rwanda. Duhite dukomeza mu uburezi bw'u Rwanda buri gutera imbere ku rwego rushimishije mu gihe bw'u Burundi bukiri hasi mu iterambere. Ubuvuzi mu bintu bisanzwe nk'uko twabivuze cyagiye ruguru, mwabonye ko ubuvuzi bwabo burimo akajagari. Duhite dukomeza ku bwikorezi mu Rwanda dufite imihanda myiza, mu gihe mu Burundi bafite imihanda itaratera imbere cyane, nyine ikiri hasi cyane pe. Duhita tujya ku mashanyarazi, bya bindi twavuze ruguru, turaza gusanga amashanyarazi ari kwiyongera mu gihe mu Burundi amashanyarazi akiri makeya. Duhite dusanga yanga ikintu uri buze gusanga igihugu cy'u Rwanda kirushwa n'u Burundi. Ikintu Burundi burusha igihugu cy'u Rwanda turagisanga ku uyu mwanya ukurikiye ni ruswa, mu gihe mu Rwanda ari nkeya, mu Burundi iri hejuru cyane. Ahandi ujya kwa muganga bakagusaba kugira ute, ahandi ujya kwa muganga bakagusaba kwishyura kugira ngo bagutangishe abaje mbere, mu gihe mu Rwanda urabanza ugategereza mwese bakabakora kuri serivisi ingana. Igiciro cyo kubaho kiraringaniye, ikindi kiri hasi. Mu gihe uzasanga nyine mu Burundi ibintu nyine byo kuvurwa, ibintu bya serivisi nyine za leta bihenze cyane, uba usanga mu Rwanda biringaniye, bidahenze, nanone bitanagize ute, bitanaciriritse, kuko bakoresha ibintu bikurwa hanze kameme. Anga ibintu byose igihugu kibirusha, mwabyumvise. Ubwo mukore subscribe, mfungure inzogera, duhurire mu yindi video ikurikira. Bye ciao, ndabakunda, bye.